kad nam nesu to izraz. Znači 13 asimetrični znaci. Na moj tekstu može mnogo jednostavno sveko od njih da se identifikuje. Druga osobina, što zapazite? Naprimjer, prvi znak se pojavila u 8 položbi napišeno. Isti znak, ali rotira. Evo, gledajte, 1, 2, 3, 8 položbi. To je ta grupa na znaci od 1 do 6. To se tako može zabeleži simetrični znaci. Nivna ta položba, programirana napišuvanje je 4, 1, 2, 3, 4. Znači, može da se vrta, da li stalno ostanula isti znak. I treba da grupa od 1 do 7, 6 i 7 pak 13, kosi znaci, tu je dominantna kosata crta. I ti je može da se napiša po 4 položbe. I na kraju, jedan specifičan znak, koga ste vidjeli mnogo na što mi reći, to je jedan znak dvostruka od B linije. Znači, u 13 ili 6 i 7, 13 je 27 znaci. 27 znaci koji može da se rotira programirati. Nas odmah mi palja ideja. To se sigurno znaci za zapišuvanje na slogovi. Svaki znak je definira soglaskata, a vrtenje to programirata, pišuvanje to, preslikuvanje to. Za 13 znaci imati 8 položbi, znači vrzuvanje na sodbima samoglaska. Soglaska i samoglaska, pravac sloga. Ti znaci gore pravac slogovi su 8 samoglaski, a ovi dolite pravac su po 4 samoglaski. A posljednji specifičan znak od 4 formi isto tako definira slogovi su 4 samoglaski. Idemo ponavljati. Pored to, bilo mi da nikoj od prethodnih znaci se javila jedna forma koja je jedinstvena. Znači L su crtička, V su ona segačna, V su crtička, posa crta i B posi crta. To se znači govorot, po pismu dok ponekad mi treba samostojna soglaska, ne slov, nego samostojna, ako se javi na početak ili na krajatna godina. Pa, dovedme, isto može da se identifikuje na kontekstu 3 vertikalne crti, 3 kosi crti i nešto što liči na zmiju. 3 vertikalne crti smo identifikuje jedno golemo područje od Moskva, Polska, na Balkanot i na Egipat. Znači, to je simbol od 30, jedina pokazno što simbolizira, je rasprostraden po cijela istočna Evropa i dole do Afrike. I pišuvanje na ligaturu. Tako što možete da zabeležite, ovdje se isti oni znaci od prethodnih slag, ali se se napišani samo jedan do drug, nego se napišani i jedan brz drug. To nisu posebni znaci, to se oni isti znaci koji se napišani svega jedan na drug. Znači, kao što gledate, ima mnogo različitih znaci. Imame 27 one prvite znaci od prvog slajda, imame 4-5 znaci za pišuvanje izolirana soglasna i ovdje 7 znaci za pišuvanje vojenog oblik, nema rotirani kraj, to se samoglas, za pišuvanje samoglas. Znači, otprilike imame nekoliko između 40 znaci. To matematika, sistem ravinki su 40 nepoznati, ne je golim sistem. I rješavane sistemi ravinki su neko hiljadi nepoznati. Prema toga 40 nepoznati ne je problem. Znači sad mi ostanemo da napišeme sistema ravinki, da možemo da odredime vrednost na tije znaci, odnosno koji znak, koja glasovna vrednost ima, koji znak, koja soglaska zapišuva i koji znak, koja samoglasna. Idemo ponavljati. Malo se se prisjetiti na nešto što može da mi posluži kako početna vrednost, kako nešto što odnapred možemo da ovo znači. Dakle, ovo je znak J, što je isti. Znak od to je naše R, nešto. Onda je čudni od posljednji znak, mnogo liči na D. Ova srpsko J,
latinicata ima isti oblik ovde. E je E i vertikalna crta je latinica i latinicata ćirilica, vertikalna crta je I. O je, nas se zanima sredina, ona u Hrvatskoj da se studiramo i da se razlikuje od nula. I U ovdje je samo regnet. Znači, ovija ne se definirani vrednosti, nego će mi pomognat da u određeni slučaj potvrdime naše zaključke. Ima i znaci koji imaju možda druga vrednost, ali je, naprimjer, G, ovdje ima druga vrednost, U od latinica, L od latinica I T. I na kraju posljednjata tabela zabeležiš mi nekoj znaci koji u sebi su dosta slični. Prvi od Victorijov znak se razlikuje samo s jedna crta. Victorijov i desno i lijevo crtata je horizontalna pa nagore. Znači, odmah ne postavite ga. Ovi slični znaci vjerovatno se upotrebuju za soglaski koji imaju sličen izgovor. Naprimjer, š, št, z, z. Treba da imati, znači, slična oznaka za da označa sličen izgovor. Ideme sad to. Čega je, to je ona najteško to ona što ovdje gospodila naša ta naučna javnost, tako da je ne reče. A to je kako vi uspejate, to niko do sada 500 godine ne uspeo, da ih vrzite, znacite so tvrdite soglaski i samoglaski. I je zato u Makedonija potvrdi da vam je ovo tabela. Normalno, kad nas desna strana na javinkata je zbor, koji ima svoja vrednost. Lijeva strana na javinkata, x, y, z nepoznati, mi se soglaskite i samoglaskite. Imamo zbor, što znajme što znači, na lijeva strana imamo znaci, možeme ili odredime, vrednostna na tije znaci koji soglaska je predstavuju. I treba me odnajednostavniti zbor. Prvo jednosložen zbor. Ili V. Dve V so strelbe. V, to znači sigurno dva slova ima asocijacija, to je vo. V. Vjerojatno u graskom jaziku koji je se različio, to je vo. I onaj to znago definirane so V. To je jednostavan zbor. Ja bih, to neke ste odredile, ili neke znanje vertikalna crta i ne zbog činjenica krajinska ima vrednost I latinica to je I. Znači ovo je J, ali smrtena ovaka, to je J vi. Znači ovdje je J vrzano s E. To koje kod imamo naša razlika, ali kod našeg jaziku ima. Vedite K na znači to je javi. Kojeg se neko javi po telefonu ili koga faraonu javila nešto da se napravi, on dovoljno treba da javi, treba da naredi se razbira po faraonu javi, to treba da se izvrši. To je zbor javi se javilo negdje 20-30 pati u tekstom i možemo da konstatiramo da ti znaci čine